Urwo mwumva ni urusaku rw'amasasu yasakiranyije M23 ndetse na FARDC iri kumwe na coalition yayo, ni ukuvuga Wazalendo, Abarundi ndetse na FDL iri mu bice bya Ruvungi, mu bice bya Katogota, mu bice bya Kamanyora, mu bice bya Kaziba ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ngubu tuvugana, umuntu yavuga ko ibintu byacitse muri Kivu y'Amajyepfo, ni mu gihe nyamara isi yose ihanze amaso Washington ku munsi wo kuwa kane ngo harebwe niba amahoro yagaruka hariya mu burasirazuba bwa Kongo, intambara igacika burundu. Gusa ikigaragara ni uko isura y'ibintu irimo kugenda ihinduka. Murarwumva n'urusaku rw'amasasu. Kuri uyu wa kabiri rero nibwo uru rusaku rwumvikanye, ubwo imirwano ikaze yuburaga mu bice bya Walungu ndetse no muri Uvira, nizo ni za teritwari. Amakuru rero atugeraho ni uko ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi ndetse na Wazalendo ubu ngubu bari gukizwa n'amaguru, bamwe bakaba bari kwambuka umugezi wa Ruzizi cyangwa se Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda niko tubivuga, bakaba barimo bahunga umuriro wa AFC M23. Ese Uvira irarara mu maboko yande? Ruvungi byananiranye, Kamanyora ibintu byakaze, nta urimo kwambuka, nta urimo kugira icyo akora uretse coalition bamwe bari gukoramo akabo karenge. Ariko naho nikikomeza kwibazwa, ese iyi mirwano isobanuye iki ku masezerano yari yitezwe i Washington ku wa kane? Byose ndagusaba gukurikira iki kiganiro kugeza ku musozo, turagwa amakuru yose n'ubusesenguzi ku iherezo ry'iyi ntambara. Reka ariko nkubwire ngo niba utarakora subscribe, utajya ukora share, utajya ukora like, bikore uyu munsi kugira ngo tubashe kuzamuka, tubone imbaraga. Niko kudushyigikira kwanyu. Ni Newslab TV, tuje dufite gahunda yo kuzajya tukugezaho amakuru ariko ari mu busesenguzi udashobora gukura ahandi. Reka rero duhere ku byabaye mu gitondo cyo kuri wa kabiri. Mu gitondo kare imirwano yatangiye hagana saa 11:15 za mu gitondo. M23 yagabye ibitero simusiga ku birindiro bya FARDC na Wazalendo. Ahangaha byari mu gace ka Kamanyora, mu gace ka Katogota, mu gace ka Nyangezi ndetse n'agace ka Kaziba. Ku ruhande rwa M23 bavuga yuko ari ibitero byagabwe na FARDC, mu gihe FARDC nayo ivuga yuko ari M23 yabigabye ku birindiro bya FARDC ndetse n'abawazalendo. Kugeza uyu munsi nta bamwe, umwe aravuga ngo ni kanaka wabigabye, undi akavuga ngo ni kanaka wabigabye. Kwemeza ngo ninde wabitangiye biragoye. Gusa amakuru ahari asanzwe aboneka nuko ari FARDC ikunda gushotora M23 ikoresheje indege ndetse na drone Sukhoi ndetse na drone za CH4 za zindi zo mu Bushinwa. Bakaro bakunda gutangiza ibyo bitero, ndetse bikaba bigaragara yuko hari abantu benshi bamaze kugwa muri ibi bitero, ndetse hari n'inzu zagiye zisenywa n'ibisasu biremereye byagiye biraswa muri iyi mirwano. Amakuru atangwa na societe civile iri hariya aremeza ko ibikorwa byose by'amashuri, ubucuruzi n'imibereho byahagaze. Gusa ikintu kiri kumvikana ni urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Hakaba hari inzu zatwitswe mu duce twa Butuzi, Ngando, Mwera ndetse na Muhumba. Igiteye ubwoba rero nuko ingabo za leta FARDC zifatanyije n'abacancuro n'abarundi zarashe ibisasu mu baturage ikamanyora. Imibare y'agateganyo ikaba yerekana ko abasivili 3 bamaze gupfa, harimo umugabo, umugore n'umwana, abandi 5 bakaba bakomeretse. Ariko ku rundi ruhande rwa gisirikare birasa naho M23 yari maze iminsi yitegura iki gitero. Amakuru avuga ko kuva ku cyumweru M23 yagaragaye mu makamyo 12 meza yuzuye abasirikare, yuzuye n'ibikoresho biremereye. Ikaba ngo yarongereye izi imbaraga nyine z'ibikoresho ndetse n'abasirikare muri kiriya gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Kuko nk'ubu ngubu tuvugana muri Ruvungi ni nko mu birometero 10 gusa uvuye Uvira, hari imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zo ku ruhande rwazo nk'ibisanzwe nk'uko Bukavu byagenze, Bukavu ifatwa,
abarundi bo barimo guhunga berekeza ku mugezi wa Ruzizi banyuze Rugombo ndetse no mu bindi bice bitandukanye nyuma yo gutakaza ibirindiro bya Katogota. Nshuti rero bakunzi bacu, reka twinjire mu busesenguzi. Ibiri kuba uyu munsi ntabwo ari imirwano isanzwe, ni bya bindi mu cyongereza bita ngo ni strategic shift, impinduka z'akataraboneka mu bijyanye n'imirwanire. Noneho ukibaza ngo kuki Uvira n'ibi bice bya Kamanyora ari ingenzi cyane, ari byo barimo kurwanaho bose kugira ngo barebe yuko buri wese yabitsimburamo mugenzi we. Mbe na mbere, impamvu ya mbere, impamvu Kamanyora na Uvira ari ibintu bagomba kurwanirira kugeza ku munota wa nyuma, hari ikintu cyo gufunga umupaka w'u Burundi. Niba ma 23 ifashe Kamanyora na Ruvungi, irabifunze umuhanda munini uhuza Bukavu na Uvira, route nationale ya 5. Ibi ngibi biravuga ko Uvira yabisigaye ari yonyine, ari ikirwa. Ikindi kuba ingabo z'u Burundi ziri guhungira hakurya ya Rusizi cyangwa Ruzizi, birerekana ko zamaze gutsindwa urugamba rwo kurinda umupaka wazo. Bikayivuga rero ngo ma 23 nikomeza kwavanza igafata ari yamayira, u Burundi buzabuciwe burundu ku bufasha bwa Haga Kinshasa. Nukuvuga ngo nta bundi bufasha bushobora kuzaturuka mu Burundi bujya muri FARDC cyangwa no muri Wazalendo n'ahandi. Ari nayo strategy ma 23 ishaka. Mbere na mbere reka tubanze tubloke cyangwa duce ubufasha bwose bushobora guturuka mu Burundi, butanzwe n'u Burundi, butanzwe n'Ububirigi cyangwa butanzwe n'undi wese. Kubera ko Burundi bwamaze kuba ibirindiro nyine by'ubufasha buhabwa FARDC cyangwa n'abandi bose banganye na 23. Nitumara guca icyo kiraro, byanze bikunze tuzahangana n'abari kuri tere kandi bizakunda. Reka turebe none impamvu ya kabiri, Uvira no kwibona nk'icyambu. Uvira ni ifite icyambu cya kabiri gikomeye kuri Tanganyika nyuma ya Karemi. Ma 23 niramuka ifashe Uvira, izabigenzura ubucuruzi bwose bwo mu kiyaga cya Tanganyika, bityo igira ubushobozi bwo kwihaza mu bukungu no gufungira amayira Kinshasa. Indi mpamvu ya gatatu niyo kugota Bukavu. Urebye neza ku ikarita, niba hari ifite hafi arebeho, ma 23 irimo gufata uduce twa Nyangezi na Warungu. Ibi bice biri mu majyepfo ya Bukavu. Ma 23 isanzwe igenzura ibice bya Karehe na Masisi yakuyemo ejo bundi mu majyaruguru ya Bukavu. Ibi bivuze ko umujyi wa Bukavu uri kugotwa buhoro buhoro cyangwa barasa naho barimo kuzitira. Bityo rero Uvira nimara kubatombe imaze gufatwa, Bukavu mu by'ukuri izaba imeze nkaho yagutse. Reka turebe noneho ibi byose birimo kuba mu gihe habura iminsi ibiri gusa ngo Tshisekedi na Kagame bahurire Washington gusinya amasezerano y'amahoro. Iyi mirwano yerekana ibintu bibiri. Icyambere, Kinshasa yashatse gutanga fait accompli cyangwa yashatse kwigarurira uduce mbere yo kujya Washington, ariko uwo mugambi kugeza ubu ngubu wapfubye. Ahubwo ku ruhande rwa Kinshasa batakaje uduce twinshi. Icya kabiri, ma 23 ntabwo ku ruhande rwayo amakuru aturukamo indana tugeraho aratubwira yuko itari kwemera amasezerano yose yasinywa itayagizemo uruhare. Kuba rero ma 23 yarafashe icyemezo cyo gukaza umurego, uyu munsi ikaba yagiye mu mirwano y'akataraboneka, n'ubutumwa bwumvikana ko nta masezerano y'amahoro azashoboka bataricaranye nayo. Niba ibyo mwakora byose mu gihe muticaranye na ma 23 ntaga amasezerano azakunda. Nicyo barimo kugaragaza. Muri make rero, aho intambara yerekeza haragaragara. Ma 23 irashaka gufata Uvira kugira ngo ice intege u Burundi, hanyuma ikoresha ko gace nka buffer zone, agace k'umutekano ku baturage ba Minembwe. Mu masaha rero ari imbere turitegura kuba twabona Uvira batubwira ngo Uvira tombe ikagwa mu maboko ya FC ma 23, mu gihe ingabo z'u Burundi zo zakomeza kugaragaza gutsindwa, zigakomeza kwambuka zihunga ziva hariya. Noneho ikibazo rero tujya dukunda gusoreza mu nkuru yacu, ese urabona Tshisekedi azajya Washington ameza ati nyuma yo gutakaza uduce dutandukanye mu mirwano yabaye uyu munsi, ndetse ko binashoboka yuko kujya Washington bishobora kuba Uvira yamaze kuvamo, byo yajya yameza ati witinda siga igitekerezo cyawe
ntiwibagirwe gukanda like na subscribe kugira ngo udacikwa n'amakuru tugenda tugutegurira mu masaha ari imbere. Ukomeze kugira ibihe byiza.